o no ya se molia ia le tau sai fua ma ka vale ne ma so vale ma mai le to pito la au e sai ni ba na le ko no va que no el to ia o te no pa si o ta ku le te mi nei o pa ki no su na ta no e pe ve on si la fia ia o la o ni o fa no ko se se torno no forma e le mo faila o ma access e ta na no te ni ole ilo ilo ngara ia man na no pati e ono ia I faasaina mo ia ngai pati ya va pe mai e on pa no ko se la o kulanga nga le ile ta o le ma mai ta no no face pa ki no ma tusu tu lo tu ale facility dia find family no any malo I quarantine sites ia mautinoa o lo ta fio ile tu langa le o le fai ma I mai fa fola tu ia tu o quarantine sites o lai multimedia o lai o ia companies kula ki le o mai ona fai fiso ta inga malani o si o la kula ia ai o ngalwenga tanga lwe ona o uti o le au fai ngalwenga e le mafai tanga lwenga Leoleo o nga va ai uma ia isolation sites nei ai o lo fa kingo lava le kula ngai I te kolo masangi e mtanga lwenga ia masia si fo I whakalango skula ki po I nila ko issues o tula I mai ai o le issue ai e pe o tawe awa pa ia o le ua ona I fo I ia fituna inga ale MOH I la tau ia le e mana o mia ona anga I mai e piki ako ia it should be done in a very secure way. Ia pe o tulanga na le ia si vaenga le nga I mai e uku ka vale ne va pena. Ia ai unfortunately wa ia ngai vaenga wa le anga isa awa I mena la no ia. Ia le tula I mai fa fita ia ai pe ta wa pa. Ia le wa tu ina mai tanga venga si la ia ma fa ki no foi kula mo so nga masa. E se malo si ang skula ti in Vaigaga so I oras ai mai se la tu la ia vale pe ma o le te koluria de lo ia te no treni fe o inga ole arrangement la ia for security companies is to make sure that no one comes out avape o ia se if there's a possible breach if aso kai mai ai company ia tanga lenga nei le fua mai anga ia so ta inga fu in tanga lenga whakalkangoa e pe ai ngi whapika ia pulango painga ia isolation sites so far ia wa whaisinga umi o kako whea ngai mar COVID ia ele ia ien whapita uli ngai kampani ia va ia isolation sites sida ko hape ele lo vai un to skula ile mo ti pe le o ile wa na te lo ko ma ina isolation ala sa wa ya ta ai foi na ta wa te na failoa so le ia processes ia ta vale o mai piki ako ia o packages al MOH for the purpose o ila to no for isolate ia o la ia le understanding of security officer ia o la esa we aleu wa pe o to sisila ia le release na sa tu ina to le malo o ta vale o fa mo ta vale sa we aleu ia ele o ia la se ele o tulanga ia ele e ke se le i se ma for security officer la ia ni si vai na o mai o ia le nurse mal ta va ia wa lu fa to nurse o le isolate ele mo fa ma ta vale le fa fo le pe ma ale no sa o mai le se ma ko mo sa o to ka vale ala la we lo se pula pile o so no mai le no just for clarification e ta vale ia te tono e fa nga for isolation purposes only le ia ta vale le ta wo le release so ole ave ta vale mal nurse o ila to umai ole tono isolation sites ia wa na ba si dia ko le ba pe mo ole wa isolate ko ina mo le troi ba ia le ko le ko na ba ale nes la mo ko fu to sa le da una lu que ko tu no ko no for clarification purposes o that la ko mai o la isolate so they're in isolation sites including the driver sa ole yeah so no mo ia ko no le
tusa le o mo pali o kaka ia isolate e ko ia ma ka vale isolate o mo la kulanga e me vaku ia me palma o ia ai sila kwa mole pe se ma fang o ai na fai PC ko ke vini so sili vale mo ka ya ala mo tu me le dua pe se ai fa ma kalma wa ko ke le vini so sili pe se ma fang ve ai ke lo e fu ko inga le ma fa ki o ma ko kwa o ke mi ko pa ko folo mer ke no fe i mai sei e ma ko me mo ko fa ki no e ga ko se ki le e le ma se me o ma ki e me o le anga e nga ia ko ma o lai flow le local information ko ma o ma fu Dai, na tu pun opsi yang pertama bayar ni nak pada gua main untuk sama mana di payo au ni sosoni mai malo ni sila. Cuma tu orang sosoni mai ko ni sila tai kau tu somi dengan tenang nak ambil tu tato Leoleo ya au mai. O ese ko forma e fa ama tai kau samo wale tu Tusitala tai kau dia lah mati. Ya, tai mar. Ya, tanto no le vai mamau ai o terminei ele o se que se capacity and tanga venga e fatino ai o mai mo le atina ino sai kau local ones ia ona e mai ta tanga venga e specialize ale ia ngalenga ia New Zealand foi lá e pe o tu langana le ai terminei o lo fucking o lava ia kalsanga ia New Zealand mo sosoan ia o le foi schedule le koe malanga ko misi o le staff ni New Zealand mo le whaavovina le o la ko o nganita sang Ai ma fai pa nga loko tai kau given the e leo ese estamos bueno que na le mga ina ora ngale ai ke lo e o na fokia kai fausa mo ora nga pa fa mo fianga e o na fokia kai fausa mo nga e kura ngari kai o mai fa kai fausa silo ma le silo kura nga e ia ai pa pipo nga o mia kura nga so e un faila una pa kimo kura nga ren ke kai fausa mo a como ke ua mai kai fau mai ko ela a como ka u kura nga kai fau mai ko ela wa por ela lo vai nga no sila ka u mo ma kura nga ia tau mo le marena Leoleo le so e whamatamanga ma tunanga umasa mo mutania na maoser sa swani mai isi previous rate. ke lo mo le por nga e inga information mo mai me fa pena ia ma nga masa ni le sa dia ia mo fa kasira ia fa mo Yo había estado con un se está tanto más por la pelea y todo esa manía pues se mantiene por mo si na fiore kulanga ngao o le ua maere le call up le search a Leoleo sapati terminei na o le tisi tino maliu lo mo a o si tino maliu o sto le le fai una mo o teni una ua fai asinga ma o si o le fale kumu tau la nga le call up o le sai dinga o si na fiore ma o tanto e isi al pasino fa alo no tu la che la ya le peto fia ma se dana za mai le sa o peto fia ta e i mo pasifa mo ke lo na magi o kuaka ko polo inga no tu na e luas fu waka kai ko mo pas ia ai fai ko mo taxi ia mal polus fu i lo ino forma fai ke so lo magi mo ala kulanga na ele si la polo ia me se foi lá para mano singa Leoleo o polo inga man teni mai a ha pe e mo Leoleo la o para pa se mal processo eu isu ala fai eu vou le taxi a o va com le fa eu isu la fai eu foi me lo inga foi que ele mo o va com mal posto eu pula na perna lá
Isu wale fai ni le nakala o kampangi le whaakanga la kai ku. Ia o kaka kai kua kasi ku ia le maua koi kumu o pa markose ku. E swawanga manga ngā mo sila fia marole ku. O ila ni si ini e kasi mo ni ai. O ga ni los kudu pasi se kom taxi po le koi ko mo kisi le o. Ia o ia kasi ma taxi la mo ma fai ni leo. Ai le maua kemi ta se ima. O lau whakingo kuranga leo kemi. A fea ia sa ni ngā lotu mpo tonga pui e leo o ma ku koustu. Unei o mani o le sa mani. Ole kuranga ni whakingo ai le amakanga le o tusa na ia leo kua i fōm pai wheau. Ma se fō ia i la kō o pai kisimisi. Ina ia whawan mure usika i kolo inga reo ku inga mai. Ina ia kaura mo ko ia la kō. O ma whamaro sia mai fo ia la kō ia la kō piko la au. Ia poro inga reo ku wako e maro. O la kō voila e ka kau o ma whamaro sia la kō kō stupa kai kō mora kō. Le ngakara i kō mo wharesa. Ia o kō mo ko i o whare o roa kisi isi kai kasi. Ia supermarket. Because supermarket ke supermarket ke le o lo que lo enconsinga le pe tui. Ai como ia peila na store mai. No ka peka com o supermarket. Ele é se showing o vaccination cards. Ora o ke lo mai o le o kama mama ke o pa o i si vai nga o le SOE. Eu quero fui nga le nga ta ko fa ka nga ba ko si fe au e nga lu fa kas. Ele vai nga ko fu le mo supermarket. O mama la mala so nga ba mo le ku mo fa ma o si o le fa no le mas. E mi se for sai no pe pa ku fa o fa le ko. A fa pera lo uska ia fa le o. I o ga kai fa lo fa lo. A pera uska ia la pas. I o le trai ba e fa. Ke lo mai i se malu si anga ma ko fa malu lo se pas si marka o vengo pas. A fa ngi isu ngi fa. Ko fa kai au ko isu si fa. A pe nga fo e tax. Eu ke lo sa ba go le ka lo ko nga nga lu. Ya le nga kom ka ku sa ma fu e fa ka ka no. Ya o le fa malu si fo yo le level 2 wai ni ka ko ku. Ya inga ngai mangi ngo la pa ya inga ia so swangi nga leo e ka fai le fa mausia ia inga ia ke lo vai ngole a vela ka inga ia ko e mo ia ko fai le o fai ni pe ngai ile ma ko fa ka kia ngole enforcing ngole so ia o si fualaau ia ku sai foi man ka ku ni kaya ia ka ko nga lu fa ka si fa ki o fualaau faasaina ile afia na ko ko fa nga mi se lu manga yo le ku e pe on sa wo fo ia su kom singa ele o malo lo fo ma ko ke mi ge yo ye ia o ngo fa ko fo ko fa ni ke ni o fa ma nga fa le lo na ia mo ki ngo pu ia sa nga le mo ko mo so se me ne la fa wa nga ia le fo singa ko biki o le la e so so ngi o le ile isolation fa le ma pa nga me na post le usu fai ku ma so so ngi ski fa le ma a isi isolation site o la ia security ka ko la ia le ia fa ki no era unha masa ni te yo ia ia os fa inga ke ni ko si da ia ia mi se fu ia nga lu nga masa ni ko va mai la ko ia so ia o ia fu ile ia fia se va ngai si Kasi ang Ora fia sino mo dia mai ke teme le maka. so dia tu lo Fine. o ke mi ge ye si ka mo dia fa so kula fo ila no so I nga swing on final winga wa e solia ia ke lo mo yang mo fa so kula fo mo ko lo le nga le ska ka ka ia fa ma no winga le nga kan fa ki no le fine aviga ai ka fa ma ko fa wa le susu nga ia mo dia fa so kula fo inga ia ko se au ka ia era ka fa nga lu nga ia al malo ia maka ko mo ako inga ia uska ia fa malu ia inga pe nga ia no inga ai se so kula fo mo dia nga fa so kula fo mo so I o ko lo mo le pe sa mo ku ia awa pa o ia I vai mo le fisu o le ora I fu nga pa pe nga mai anu su kasi aso
e o mai ole e whakingo i susu e na whaasau pula fong. A o lisi vai anga umakalunga iei le lockdown le level 3 ma level 2. Ia nga o whaina inga isu. Ia mawoni o watrusela. O ngai vai kusi whai kāpua kua kumo. E ki ngā whai mamalama isi mea ia. Asa ia le discretion whaleo nga whai. E ingai kakanga o mai makua mama ia. Ia, sa ia iei le sosoanga Leoleo alau reanga i whalema. Ia e ke lo kakai, wali singa lunga kele ngā mako. O kang whai koe whamamalama i se singa ngā siri whai ngofi. Ia ingole. Ole ngā mai le malo. Ia e whakai koe mako le kūre. Ele nā kou sa lango koe whawhai ngofi le mako ngā koe. Ele kei mea o level 3. Ia ele whai ngofi le tau whingo kāpai. Ia makau whai e mulu ka ia inga ngā pai. Ia whai koe koe kisa whasara lau nia so ke loa. Leise si. Eise whasara na kupe le whai o le kūku. Eise whai o le whai o le masa. Ia i. Aore, o le whai o le wei o le masa kongo le. O le polo ai. E wha malurua ko le whai le masa. Ia mangimo le kautaraku a le foi e la malosia. Ma malosia ko kele ka maka anu le te kono sa vai Leoleo ko mo ri mai le mana fa. Mo ko le foi ko le si lo ka ka uri le vai. Le ai mo se presa ma. Ona le une fine ka ko le fine. E lusu fai kula. Taua kon lusu fai kula. Ia mau ia foi ko kiu ke fasalau ia mo malos. Fa o mana ko mo sa ko ia mau ia foi ta ko tu a ko fa fkai.